İşte acayip bir pazarı benim. Mesela evcim hiç hayata kadar ne ditti bu? Bacanı raş hayata kadar musa ne ditti bu? Derece kine. Ortada onda adı bir. Sılafırız dosta valen heja. Ju video kanu disam pavrana. Ve haftaya zaten markete gelek mazına. Dve markete gelek tiştene frotten. Önake bu kamera navda o tiştabını rin kama çilvede bazarı haya. Am derbasi yundur bugün. Gelek mazını. Gelek cüret tiştene. Bak çerezü. İştedin. Baharat gelekene. Kamera boşlamıyor. Elhamdülillah. Posso? Böyle içine acı bana bir heremine bıraktım. Güzelim abi bahçe. Diyalici, bak birinci, mişmişe hışkiri, hecdire hışkiri. Kilava ligor kalita ve te guhertin. 2 euroya jihaya kilavi, euro ku 6 centi jihaya, 2 euro niva jihaya, 3 euroya jihaya. Unikarın gelek tiştan ve bazarı binen, jihamet cihan edikarım rahati bejim. Jihamet cihan tiştve dehana. Mesela kilo muza, kilo ne senta yani 5 centi kilavi. Posso? Okay, no problem. Okay, gracias. 5 kilo seva, no ne senta ya onu binen. Kilavi. Limon 2 euro ya kilavi. Okay. Vedeci, kokhana kilavi yaku, kilo nehaya. Portakalu, greyfurt hanavji, euro ke kilavi. Gerek cüre, birinci enerji her deryani ne yani. Mesela 20 kilo birinci tıfroşun mesela. 25 euro adı vereceğim. 22 haya. Mesela 5 kilo haya. 10 euro niva ya. Bazar bir elde ciddi. Bir ali hatım. Bir yerde ciddi. Gelek rey haya. Bir elde ciddi rahati halen. Nihayet jatma ciddi masiya. Aliye masiya evde. Lüdi havayı ve de froşen. Rasici taze ne? Masiya ve başın. Masiya ve başın. Realici gelek cüra masihana. Kilava rastır olmuşsa cüreye var rastini zannemezi jüre bu benim servedi. Ve de ton ödü verecek. 2 euro kilavi. Siguri te gotin şaşu niva. Az burası Kurdiya var ne zannem mutabim. Şaşu niva obru haya. Bir rengi ev masaya. Aftu niva haya. Şaşu niva haya. Af çuprana ne şaşmış şaşu niva ya. Kilavi. Aftu niva haya. Bir levdaki ne zaten. Ya da karamar haya. Salamar haftaya. Rasti gelek cüre vadit masihana. U fiyatı var rasti ji ligor wan deredin marketin di ji fiyatı wan vede gelek arzantıra u çava bejim vede gelek kestene vede bazara xodikin gelek ber kucura hana fiyatı var ji normal deredi arzantıra ji millet vede danistanna xoya jbo mal edike hinek evder ji duri mina vakit ad dor seyate girtin جبرويجي جانا ناقهم براستين أخو أزبق ما زور ما بدي أدانستان أخو بكم نغلتم حشتا يعني جنهاد ببي belki زوترجي ببي يعني صبي يزود بدبي ساعات بيشتني روسيا جيتي قرتن جبرويجي جانا ناقهم براستي لي أفدر درا هري أرزان أذكارم بيجم دناف روما يدا بازار هري أرزان أفدره öyle cüre ektirteyim femine girip şey Bak khiyara bak çiğ. Kilo vecid euro ki. İşte acayip bundikarın rast varım da verdi. Jber ki her deritenin işte. Bami hanel verdi kilo 2 euro ya. Kundur hana. Hafta günü santay kilo. O yetişe güva yani. Ne zalim bir şey. Patata khiyara işte güda ya. Mesela verdi jüre gidin. İşte acayip bir pazarı benim. Mesela evcim hiç hayata kadar ne diyor bu? Avcı ve pazarı heye. Sev çülüğüne sen kaya. Nizanım çiğe.
Mesela bacane raş hayata kodum ufa ne ditu. Derejo kinavji vede hena mutarin vede bilmi. Bacane sor kilo ye kubistune haya biali. Böylece goşt froş yana gelip jüre goşt dedi hena. Goşte barajı defalatın ve bazarı. Mena fiyatı goşt pınarının öyle çıkartıya. Okey. Kilo ye kunive diyecek kilo var olika. Ve gidi goşte sor ligor kalite ve ligor parça ve te görten. Kilo ve aftonos santiya ji. Fazla hu 9 santi है अभी गोश्ते उसका कोशा लिवेरे जी गोश्ते बहस्तु है बियावाई 5 euro 9 cent है चुलावी गोश्ते लिवेरे उर है चुलावे जी 5 euro 6 euro है बेजा केज़ब है 6 euro है चुलावे अब गोश्ते normal गा है 5 euro है चुलावे बहस्तु या बिरंगिया Rastite gohortin hamici ligor şkafa. Goşte mirişka haya. Kiloya 3 euro haya. Lingat froşun vede link. Linge mirişka. Bir rengi. Bir havayı 2 euro nivay kilo abi. 2 euro 8 centi haya. Ya bir goşte. Bu rengi ve bıçak zarem seninle git. गोश्ते तभी हस्तु है किलो एक हफ्ते सेंटिया गोश्ते मरीज का अजीब भी आवाज़ है बरासी ve de diyece se miriş hafta euroya bir miriş ke ünlü benim bu bir havayı va bene gracias ciao أنا هات ما دزجها goşt یک ادی ویجا ve de بنره كم زاد فيات عيننا ليه جوره كديد قارم هاي يعني نا تبدا مريش كندي سبراسي كيلو فياتي وما بيجي كم زاد عينيا بيرنجيا كيلو جوره سنگا مريش के 5 جنيوا بيجل dedi az goşte ve kilo ve مريش के sev niva ya so parça hana kilo ve euro kini ve ulu changu hastuna bran tabli hava वेदेजी अब गोश्त ये सोरा पुलो प्रानिया में हंसुया बरास्ती अभी वो शोरमे मोरमे कहते किलो 2 euro है या भाई 5 euro है या भी गोश्ती चक हंसु या तब हवा कज़ब है 6 euro है किलो है हफ्ता है हफ्ते निगाह है लिगोर नरमबुना गोश्त बे हफ्ते बुना है via vai tranne ok grazie ciao Ciao, grazie. بله ودید پرانیا گوشت مریش کان یه سور فیاته و کم زده ویا وایه راستی فیاته و باشه فکم گوتی جی لیگور مارکتن دی فیاته و گلک ارزان ترن ابدر وکه لابیرنت یا درک درک کبد بکبد درک دیده Önceden ne? Bu hafta da onda adı bir.
Divên haberê de heger hûn hîn nebûbin abone kanalê kerem bikin, bibin abone ji kerema xwe. Vî awayî hûn dikarin piştgiriyan bikin. Ji bo vîdyoyên nû, ji bo nabarokên baştir. Şinayê wal awayî. Bazen reşê normal ên evê me dîtin keliya dî dirêjokî bûn ew çekî ecêb bûn. Limon vedê yek û nokutine sentaya. Biraz. Pîvaz 1 euroye, patat euro ki ve bazarê. Bazar mazına biraz gelek mazına. Anha berbede behre. Mango है yekave euro ki, avokado yekave euro ki. Ev tiştê acib patat dibêjin. Patat me cûran acib. Vî awayî 2 euro. Platan o dibêjin. Ev çiye nizanim dişbê muza jî euro ku 3 centiye. Ya muza vedê heftê nihaya. Ciao. Kiloya fasulye 2 euroya. Ye barbunun içine dibêjin ye sor Meksiko derbastı ve ev jî 2 euroya. Ev jûre fasulye heye. Euro ku nîve ya. Nek 2 euro dibêje. Gelek jûrel vedê ne tiştê wan bi rastî evê dî jî gelek ji wan aliyê Hindistanê û aliyê Asyayê ne. Baharatê wa gelek wî aliyê hezin nîşanî we bidim. Vedê jî xurma hene. Wisa pakêta kîlokê 3,5 difroşin. Ya bi vê awayî jî heye 11 euroya. Küçük heye euro ki. Bir gelekî çerezê wa hene. Behîvê wa 11 euroya kilo heye. Fıstıkê wa 5 euroya heye. Kavucuya çiya 14 euroya heye. Fıstıkê Urfa'ya dibêjin nabe yani tabi vî Urfa'yê ne gormin 14 euroya. Mişmiş heye 8 euroya kilo heye. Vedê jî gelek baharat hene. Wekû diyar e. Em jî piraniya wê jî ji aliyê Hindistanê wa ye. Ev zencefîl e 15 euroya. Kilo bibera reş 20 euroya. Awa ji nane heye kilo 20 euroya. Gelek nas nakim bi rastî. Ew jî vî rengîn e. Belê hevalno hatim dawiya vê vîdyoyê jî heya vîdyoyekê me xwe baş bînin vê xatirê wa.